gledalci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje GNN-a. Fudbalska reprezentacija BiH zasluženo je slavila u Bratislavi protiv odgovarajuće selekcije Slovačke. Iako je Safet Sušić bio u problemima pri biranju prvog sastava zbog povreda, onih 11 igrača koji su istrčali na teren stadiona Pasijenki su opravdali povjerenje selektora te pružili odličnu partiju. Ovaj put smo na terenu mogli vidjeti maksimalno zalaganje reprezentativaca i veliki trud koji je donio značajan trijumf Bosni i Hercegovini. Najbolja vrsta Slovačka jednostavno nije imala rješenja za razigrane zmajeve. U svakom aspektu susreta naša reprezentacija nadigrala je Slovake. Odavno nismo gledali ovako dobar protok lopte naših reprezentativaca gdje je sredina terena igrala jaku ulogu. Na krilima raspoloženog Pjanića i Medunjanina precizna dodavanja su stvarala velike probleme za slovačku odbranu. Susret je počeo loše za našu reprezentaciju i domaćin je odmah dao do znanja da ima ubitačan napad kojem se ne smije ostaviti ni malo prostora, kao što se to desilo u 3. minuti susreta, gdje jedna bezazlena situacija dovodi Slovake u vodstvo od 1:0. Strel za domaći tim bio je Šebo. Šok tako ranog pogotka nije nimalo uzdrmao naše reprezentativce koji pokazuju veliku zrelost i počinju dominaciju igre. Safetovi pulini vrše pritisak i stvaraju mnoštvo izglednih prilika koji su rezultati precizne pas igre i raspoloženog Edina Džeke kojeg odbrana Slovačke nije mogla ukrotiti. Jedna velika šansa rezultirala je u korneru kojeg je izveo Zvezdan Misimović. Pandža se izborio za loptu kojom je uposlio odličnog Harisa Medunjanina koji sa 15 metara matira nemoćnog Muhu, golmana slovačke reprezentacije. Pri kraju prvog poluvremena dolazi do pada koncentracije naših, te Slovaci kreiraju 100% priliku, ali golman Šehić fantastičnom odbranom brani udarac sa 5 metara. Ta odbrana je, možemo reći, bila i prekretnica ovoga susreta. Na poluvrijeme se otišlo kod rezultata 1:1. U nastavku selektor Slovačke pojačava sastav uvođenjem najveće zvijezde slovačke reprezentacije Mareka Hamšika. Naši nastavljaju sa blagom dominacijom na početku drugog poluvremena. U 50. minuti Miralem Pjanić na Misimovićevo ubacivanje iz kornera pogađa glavom rašlje nemoćnog Muhe. Naši ne posustaju i 10 minuta kasnije slijedi krasan pas Medunjanina koji pronalazi Edina Džeku koji prizemnim šutom šalje Muhu da i po 3. put vadi loptu iz svoje mreže. Bio je to 18. gol Džeke u dresu reprezentacije. Slovaci su činili stvari interesantnijim u 64. minuti kada Grajčar sa 17 metara preciznim šutom pogađa gol Šehića, no to je bio samo počasni gol na ovoj utakmici koja se završava rezultatom 2:3 u korist Zmajeva. Treba primijetiti da je Safet Sušić ukazao priliku trojici debitanata u reprezentaciji. Radi se o mladim nadama Vranješu, Subašiću te Bešiću. Pri kraju susreta šanse su također dobili Muslimović, Ibišević i Ibričić. U martu naredne godine ugostit ćemo neugodnu Rumuniju, a ovaka igra reprezentacije nam daje nadu u nastavak kvalifikacija. Pogledajte i prethodne emisije GNN-a vezane za reprezentaciju pred susret sa Slovačkom. Pretplatite se na naš kanal putem kojeg će GNN nastaviti da prati reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Toliko za ovaj put, hvala na pažnju i doviđenja.